hano turi ku Murage News TV, turashaka ngo tuganire by'ukuri n'umusaza w'inararibonye ni Pasiteri Revera Pasiteri Murondanyi, aratwibwira ndetse anatubwire ndetse naho yagiye akorera ahantu hatandukanye. Ubu ngubu akaba atuye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko yarabaye no muri Kongo igihe kirekire, ari naho yanayoboye, akaba ageze mu zabukuru. Turagira ngo atubwire ku bijyanye n'amoko atuye hariya i Murenge, aho bita muri Haut Plateau de Fizi, Mwenga na Uvira. Ni amazone ko ari atatu, ariko yine hejuru niho hatuye amoko ko ari ane, ariyo Abanyamurenge, Ababembe, Abapfurero n'Abanyindo. Ariko kugeza n'ubu imyaka ibaye itatu, muri iyo myaka itatu yose hafi abantu, ibintu byarashize, abantu barasenyewe, ariko nanone nubwo basenyewe, nubwo bagiye basenyerwa, nanone by'ukuri hari impamvu. Aratubwira kuko hari impamvu, kandi iyo mpamvu abantu bagiye bayibona byaba byiza bakanayikosora, kuko ikintu cyose impamvu itaramenyekana ngo igaragare, cyangwa se abantu bashakisha umuti w'ikibazo aho cyakomotse n'impamvu yacu. By'ukuri afite amateka kandi n'inararibonye, yakoranye n'abapasiteri benshi, yakoranye n'abantu bakuze, azi amateka y'Ababembe, azi amateka y'Abanyamurenge, azi amateka y'Abapfurero n'Abanyindo. Abo bose arabizi, ndetse azi n'aho byagiye bikomoka n'impamvu yabyo, n'ubwo umuntu atamenya byose, ariko hari ibyo azi. Reka abanze atangira twibwira. Njye nitwa Pasiteri Murondanyi Rutahasira, natuye muri kariya karere imyaka myinshi, mugabo niho navukiye, niho nakuriye, niyo twemereye tubona agakiza. Mu myaka y'50 gusa niyo twakiriye agakiza. Dutura muri kiriya gihugu kandi dufite umutekano, turi kumwe n'Ababembe duturanye, ndetse abarimu benshi baraba Ababembe, ariko byose byo mvuga cyane, ariko ndavuga ubuhanya n'ikibazo cyabaye mu Bubembe. Ikibazo cyabaye mu Bubembe nuko Ababembe batarikosora ngo bamenye ukwabo, bamenye ikibazo bagize, ahubwo barimo kwirukankira ku Banyamurenge, ariko bakayoberwa igihe batemye abantu bahereye ku bami b'igihugu. Mutaka ni wari umwami wa kiriya gihugu cyose cy'Ububembe, kwitsefo guhera ku Imakobora ukageza mu Rweba, ukazamuka kiriya kibira cyose cyari icya Mutaka. Ariko Mutaka yari shefu de collectivité w'icyo gihugu cyo Kwambugo. Ababembe nibo bamwishe, yari umusimunyaga, yari umwami ariko wategetse icyo gihugu cyose. Amoko yari ahari, baba Abanyamurenge, baba Ababembe, baba Abanyindo, uwo niwe wari umwami waho, ariko baramwica. Hari muri 64 igihe Murerishe, aho nibo bamwishe. Bagenda bakurura umurambo wiwe mu muhanda, ngo bagenda bavuga ngo ibitotsi asinziriye Mutaka ngo ntibizobona ubyutsa. Umwami nyir'igihugu baramwica. Icyo gihe bica Matayabo, umwami wari utegetse ururenge rwose baramwica, ari we mwami wabo. Ababembe bafite umuvumo utoroshe kandi umuvumo ukomeye, nubwo bapfa kwirengeza, ariko bafite ikibazo, bamena amaraso y'abami. Umwami wahungiye iwabo w'Ibuvira abahungiyeho nawe baramwica. Abo ni abami gusa bategetse ibihugu. Yarahunze avuye Ibuvira, ageze Kwambogo bamutera amacumu. Urumva nawe abo ni abami bishwe. Yari umupfurero, yari umuvira w'Ibufurero, yaravuye Ibuvira ahunze, intambara ibaye, noneho igihe yohungiye agira ngo ni inshuti ahungiyeho, ahungiye mu bagome. Dusubiye kwibuka tukabona ba missionnaire bazanye ubutumwa,
nibo bantu ba mbere bazanye ubutumwa mu gihugu, niho bahitiye bavuye mu Buraya bajabukiye hariya kwa Mbogo. Bamaze gushika hari mu 1922 batangira kubakubita, batangira kubica, ba missionnaire barahunga. Nico gihe bahunze ububembe busigara inyuma, bwatumye ababirigi nabo baje gutegeka banga ngo nda majambere yoja ifizi kubera ubugome bwabo. Muri icyo gihe muri Murera muri 1964 nico gihe bisha abapadiri barabica, abari ifizi barabica, abari Kazimye barabica, imirambo yose barayikaburira aho ngaho. Ugejeje bari bakabanganiki ndatekereza kuko bisha abapadiri bashika kuri 4. Ugarutse nyuma abapadiri barabirabura bari abazungu abatariya. Turibuka kuko Padiri Chima yaje ejo bundi muri 1965 araza ngo amaze gushika Ibaraka aragenda kumanya amagufwa y'abapadiri bapfuye. N'umutariyana nawe arazazana amagufwa y'ababo bose ayahamba mu rusengero, imbere y'umuryango w'urusengero. N'ubururu hari Ibaraka yamavuga ngo umubembe wese afite umuvumo utazakira, kandi uyu muvumo nduzabavaho. Umuntu wese uzokandagira muri urwo rusengero azafatwe n'umuvumo baseze bavumye, arabavumye, ari umupadiri. Ibyo bintu byarabaye tubibona, byarabaye tubizi, duhaye tubireba. Uwo muvumo w'ububembe, ababembe bataricara hasi ngo batekereze, bazaguma bicane ngo bica abantu bakeka ngo n'ubwoko bumwe bahaye bahiga. Ariko nibabanze bakosore icyo bakoze, babanze bireba icyo bakoze, babanze bireba amaraso ya Mutaka, bireba amaraso ya Matayabo, bireba amaraso ya Renge uvuye Buvira, bireba amaraso y'abapadiri n'abamisiyoneri bishe. Nibamara kumenya ayo ngayo bazahindukira babone ese abanyamurenge bishe bangahe. Urebye kuri Kirumba, ndagira ngo kuri Kirumba hafi y'abantu bagera ku 20 abapasiteri n'abavuga butumwa. Tukira aho ngaho abanyamurenge se ubwo baricanye ubwabo, abanyamurenge batangizanye nabo amakimbirane ryari muri 1964 zatangiye bite kugira ngo babangane banga abanyamurenge batangiye batwanga gusa, nta mpamvu yari hari. Nibo bari abayobozi, nibo bari bafite bamaze kwica abo bashefu, aribo bari batuyoboye twese. Baraduhindukirana baravuga ngo reka barya ibyacu, noneho mu kuturya ibyacu niyo habaye icyo kibazo gikomeye cyo kwicana. Banjaga kwica abantu, banza kwica abantu kuri Kirumba, banza kwica abantu ku Gatongo. Ariko sabo gusa, bahereye bagenda bica umuntu umwe, baje kwica abantu ku bwinshi. Ariko ari aho ngaho bica abantu mu Rutabura abantu 77, bica abantu mu Bivumu abantu begereje 100. Ibyo byose bahaye babikora. Ayo maraso bica abandi Kabera, abo bose ayo maraso yabo bantu bose aracyari ko avuza induru imbere yabo. Nta babembe bazagira amahoro. Bozivye Kabera twumvaga uwitwa Mariamu iho byagenze gute? Naho baraje bamafata abantu bose bari bahatuye, baragenda baza gutemagura, barabica, barabamara. Nta jambo na rimwe bashingiyeho. Yari umuhanuzi wabo, yari umuhanuzi ubaturaniye, ndetse ibyo yakoraga byose yabikoreraga iwabo. Dutekereje nk'abapasiteri baho bakuru, niho bajaga bose guhanuza, niho bari bafite ijambo bose. Uhereye kuri Misabiko niwe pasiteri mukuru w'ububembe, uhereye kuri Daudi Arimasi niwe mupasiteri wa kabiri warutegetse Ibaraka yose. Misabiko yarahereye Makobora akageza mu Rweba, undi nawe agaturuka Ibaraka akageza mu Rweba. Bose bahuriraho. Bari bafite abapasiteri benshi ku bwinshi, ba Filipo Mangape, ba Yusufu Rurinda, ba Filipo Nganji. Abo bose bari abapasiteri bakora, kandi bose twari tugifite ubumwe. Ariko bukeye igihe cya Murere bama bazana amacakubiri, nico gihe bamaza abantu bica abo bantu, bica abantu ku Gatongo, bamara amatorero, kandi bakica abakristo babo. Urumva bene abo bantu bica abakristo basenganye, basangiye igaburo ryera, abo bantu bokira bokizwa niki? Bavuga ko biciki, babicira ubusa, babicira uko baremwe, ngo
hari umuntu yovuga ngo ndica umuntu ngo yuko asa gutya, ntibagire n'icyo bitwaza, ntibagire icyo bitwaza, ntibagire ijambo bahagarariraho, ngo ijambo bahagarariyeho gusa ngo ni abanyarwanda. Abanyarwanda ni ukuvuga gute? Iryo jambo ryazaga ritangaza abantu bakibaza, ese ko bari abanyarwanda, Matayabo bamwiciye iki? Yari umunyarwanda. Munyaga bamwiciye iki? Icyo gihe bishe abasikumbirwa abandi 12 mu Mikenge, babiciye iki? Ntibari ababembe? Niki cyotuma bavuga ngo barica abanyarwanda? Ababembe bapfuye bari habaziriki mu bivumu haruguriye kwa Filipo Mangape batsinze ababembe 80. Ababembe bari babaziriki, babasimunyaga, ngo basimunyaga mu kivi bishe umwami wabo, bati ngo none bazahora, baraza bafata abantu barabica. Ukwica kwabo n'amaraso bamenye muri kiriya gihugu tazabaha amahoro. Mwababembe mwe mutekereze ibyo bintu byabaye iwanyu, ahubwo mugire igitekerezo nk'abantu bazima, mwihuze n'abandi bantu, mwaka imbabazi ku Mana. Ariko amaraso mwamenye azabagaruka, azagira ingaruka kuri mwe no ku bana banyu kugeza no kubuzukuru. Impamvu z'uko mutamenye Imana ngo mumenye agaciro k'amaraso y'umuntu yuko afite akamaro. Uvuze ko bari bagira abayobozi babo bakomeye, ndetse babaye n'abayobozi b'amatorero atandukanye, ariyo makanisa niko bayita muri Kongo. None se abantu barafite abayobozi, uvuza abayobozi batandukanye, kuki batabigishaga? Ese n'ubwo ngo bagiye batabigishe, cyangwa se nuko havutse abandi bataza amateka y'abantu? Ndagira ngo abapasiteri bo bari basanzwe bigisha, nuko bananiwe gusa, barananiwe. Ndatekereza ngo nukunanirwa, ariko barababwiraga, kuko ndibuka mu materaniro twahoragamo twese, abapasiteri bari ababo, guhera kuri ba Misabiko twavuze kugeza kuri Akuru wenyine abaye askofu, nanone baravuze, ariko byashobotse. Bamaze kugira ba askofu babiri, n'uriya wa Irongo niwe wabaye watsimbuye Muzuri ariwe Johnson. Ariko abo bose nta bantu bigeze bamenya agaciro k'amaraso y'umuntu, kumena amaraso y'umuntu ko ari umuvumo ku Mana. Icyo nicyo kibazo bafite, kandi icyo nicyo kibazo cyabaye. Ururenge kuva Matayabo apfa hari undi mwami wari wahaba, kwa Mbogo kuva Mutakafa hari undi mwami wari wahaba. Ni bande bantu bishe umwami wabo? Abantu kwica umwami mu gihugu baba berekanye iki? Berekanye umuvumo utazahava, berekanye uko abantu batazababaho, abantu bazabeshwaho n'abami, bakabeshwaho n'abayobozi. Abapasiteri bapfuye ni benshi tutoharura, kandi abo bishwa n'ababembe. Tubwire ku ntambara yo kuri Kirumba, kuko abanyamurenge nyine niho ngira ngo hapfuye abantu benshi, kandi mu gihe cya kera cyo hambere byagenze gute? Abanyakirumba bamye baterwa n'abakristo babo. Abakristo babo nibo baje kubatera, barabica, kandi bica abantu 22. Abo bantu bose barapfa, kandi babica batagira icyo bavuze, batagira icyo babibye, batagira n'icyo babanyaze. Bapfuye kubona gusa abantu baseruka mu muhana, baraza bararurunga, baragenda mu gihamba, baratemagura, ariko ntibafite impamvu. Ntiwababaza n'impamvu ngo bavuge ngo babiciye uko basa nuko baremwe. Bande bishe cyangwa abishwe ni bande? Hapfuye abantu benshi cyane. Ndatekereza hapfuye abapasiteri. Yohana Nyabuhuga niwe wari pasiteri wabo, Baruguma, Bayoherise Baragirwa, Bamite Batebo niwe wari shefu, Karabona niwe wari shefu, Bamite Batebo ari ababo, ari muri umunawe n'ababitorwa Stefano. Abo bose bapfuye bazira gusa nguko baremwe. Bishwa n'abandi, bishwa n'ingabo ya Kibombo. Umubembe wari ubashore yitwaga Kibombo, yaravuye fo kwa Swima. Bapfa kuzamuka gusa, bamabaza bararenga neza, bashike mu mihana baratemagura, inka baranyaga barajana, nuko ibintu niko bakoze. Tugerero noho kuri Karundura yejo bundi nyuma y'imyaka 3 jenoside kuri ku Gatongo barabishe, bica abapasiteri, bica barimo nabo bari bavuye na Giheri iwabo, bari bavuye ku mukutano wabo, baratemagura kandi barabamara. Aho wibutse abo ngabo abari bari
irurenge igasakwa abapasiteri bari bagiye gutanga igaburo ryera Yunusi Rupembwe ba Stefano Ntaganzwa ba Karamudoga ababembe babica nk'uko basa barakoranaga mu ikanisa bakica abantu nk'uko basa kuza kwicirwa umuntu uko asa n'uko yaremwa ibyo nibyo babishe. Noneho rero ubu tugiye tubonye bavuze ngo noneho reka bagire itsembatsemba babitewe n'iki badaha bibuka ayo maraso bamaze kumena yuko atazagira amahoro. Haba n'Imana yaravuze ngo yewe Kayini we amaraso ya murumuna wawe aracyavuza induru kugeza n'ubu mu butaka. Nabo amaraso y'abo bantu bose y'abapadiri y'abamisiyoneri y'abo bapasiteri bose bapfuye y'abahanuzi bapfuye aracyavuga ibubembe ntibazabona amahoro batarabanza ngo bikubite hasi bahindukirire Imana bamenye Imana kuko ari Imana. None ubu ngubu urabizi kuko kuva muri 2017 kugeza 2021 hariho noneho intambara simusiga ya jenoside ikorerwa abanyamurenge noneho igakorwa no sawa bembe gusa hariho n'abapfurero n'abanyindo. None se icyo kintu urabona ko niki wowe urabona kuko ari kibitera byo? Nje ndabona kuko ari cyo cyatewe n'ababembe bamaze kwica abantu amaraso yamaze kubarenga babona kuvuga ngo reka binjizemo abafurero binjizemo ababembe abanyindu kugira ngo bafatikanye ariko nta kindi kintu haba naziriya nka zose bamaze kunyaga inki 200 n'imisago 200 arenga. None ubu ngubu baratekereza ngo none bazagira amahoro. Nta mahoro yoba mu igihugu kigirwa n'amahoro ariko ndikiza kigirwamo no kuvuga ngo nibanyaga bakica abantu ngo niyo mahoro. Ahubwo siyo mahoro ahubwo nizo ntambara kandi zizagumaho kuko badafite ijambo ritekereza ngo bicuze bikubite hasi batakira Imana kugira ngo ibakureho uwo muvumo. Ndabyibuka baho Bedipondamari bavuye hariya iwabi Kirumbi bajikazi bakujya gusaba imbabazi ngo reka basabe ba missioneri imbabazi bakubise n'abandi bakabica basanga ba missioneri bahari ari abana baravuga batayongayo ndituyazi n'amateka yabashize kandi abagihari baragiye iwabo nta mbabazi barasaba baragaruka none baho Bedi barapfuye. Urumva abo nibura bari bibutse yuko bakwiriye kuza kwaka imbabazi wabo kubyo babakoreye. Noneho gabonda nta jambo na rimwe bari kubita hasi ngo bikubita gashi bamenye kuko ibyo bintu byose byabaye. Wayoboye amakanisa matorero atandukanye iriya muri Kongo. Urabona ko mu bijyanye n'iyobokamana hakorwa iki ari abanyamurenge ari ababembe ari abanyintu n'abafurero kugira ngo amahoro yongera kanagaruke? Icyo twokora icyo korwa ni ukugira ngo abantu biyumvisemo yuko bacumuye ku Mana. Abantu biyumvise kuko bacumuye ku Mana bakavuga bati twataye inshingano zacu twebwe abariho twataye inshingano duhindukire turebe twikubite hasi dusabe imbabazi duhagarike iyi ndambara duhagarika aya maraso ameneka buri munsi duhagarike ibi bintu byose tubabarirane imbabazi zazihisha byose kuko no mu ijambo ry'Imana biravuga ngo imbabazi zitwikira urukundo rutwikira ibintu byose. Nicyo cyo bafasha nta kindi cyo fasha abantu ntibozura bapfuye ariko icyokorwa ni ukugira ngo urukundo rushe rugaruke no guhindukiza ibitekerezo abantu bakihana abantu bagasenga abantu bakaba kimwe. Nicyo cyugarura abantu bagasaba bakibuka yuko bari yigaburo ryera bahuriyeho bose. Leta ya Kongo se mu kurangiza leta ya Kongo wayisabiki? Twasaba kuko leta ya Kongo yamenya agaciro kw'amaraso y'umuntu kuko kumena amaraso y'umuntu ari umuvumo ku Mana. Amaraso y'umuntu atagira inshingano atagira icyo yakose atagira icyo yibye sabivye bishe sabanyazi bishe sabantu bari barenganya abandi ahubwo n'abantu bari batuye b'abaturage gusa bari bicariye aho ngaho. Urumva bakica abana bakica abagore ibyo byose ni ibintu byerekana kuko leta ya Kongo yogira umutima w'akibyeyi ikareba abantu ikababarira ikihanganira byose byabaye bigatambuka ariko bakazana ibindi bishya. Murakoze cyane turabashimiye Pastor. Murakoze cyane ariko icyo turabasaba ngo bagarure umutima bibuka amaraso yamenetse mu bubembe arahagije
y'inzego zose z'abami z'abapasiteri abatambyi n'abahanuzi. Ayo maraso bo ntibaza bicara ngo bagire ubwoba ngo ko barakangurira abantu gusa gutemana no kwicana. Ibyo si wo muti w'amahoro y'igihugu. Amahoro y'igihugu ni ukwicara hasi mukaganira mukababarirana mwese mugasubira ku ndebe mukicara. Bo banyindu bo bafurero haba n'ubwo bavuga gutyo nabo si bo bafite amahoro. Bo baratekanye se bari mu mazu nabo ntibaza basinzira. Ariko turabasaba ngo leta yari ikwiriye guhagarara nk'umubyeyi ikimira abo bantu, ikimira iyo ndambara, ikamara iyo ndambara. Indambara ndizimarwa n'icumu, ahubwo indambara zimarwa n'amahoro, kuvugana abantu bakumvikana. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane kuko namwe mwakeneye kutubaza aya makuru. Murakoze, Imana ibafashe. Amen.